Kada tražite teretno vozilo, vjerovatno ćete željeti nešto što dolazi s velikom količinom prostora, pouzdanim dizelskim agregatom i mnoštvom varijanti koje možete izabrati kako bi bolje odgovarale vašim poslovnim potrebama. Novitet u ponudi Kia vozila na našem tržištu je teretno vozilo K2500. Dolazi spreman za svaki posao koji će mu novi vlasnici zadati. Provjeren i na tržištu dokazan u najtežim uslovima. 2,5 litarski turbo dizel motor proizvodi 128 konjskih snaga i 255 Nm. To se šalje na zadnji pogon sa duplim točkovima putem šestostepenog ručnog mjenjača. Ovi su motori namijenjeni dugotrajnosti i podnošenju surovosti radnog vozila. Posle izvjesnog vremena na našem tržištu ponovo se pojavio model K2500. To je predstavnik teretnog programa Kia. Radi se o modelu sa turbo dizel motorom 2500 kubika koji razvija 128 konjskih snaga i koji ispunjava Euro 6 emisione norme. Kia K2500 je glavni izbor za one koji traže prilično veliko, ali upravljivo i prije svega svestrano vozilo, koje se vrlo lako može prilagoditi vašim poslovnim potrebama. Glavne karakteristike ovog automobila su to što je veoma kompaktan, dakle njegova ukupna dimenzija oko nešto malo više od 5 metara, a tovarni prostor je dužine 3 metra. Veoma je okretan i jednostavan za vožnju. Njegova bruto masa ne prelazi 3,5 tone, iako mu je nosivost nešto više od 1,5 tonu. To omogućava da vozači sa B kategorijom mogu da ga voze. Dimenzije tovarnog prostora su nešto preko 3 metra dužine, širina je oko 1,70 m i visina utovarnog prostora je nešto oko 80 cm, što ga čini veoma jednostavnim za utovar i prilaz. Iako njegova bruto masa ne prelazi 3,5 tone, on ima duple točkove pozadi, tako da je veoma izdržljiv i pouzdan. Među svim komercijalnim vozilima, K2500 je jedan od najlakših za vožnju. Mjenjač je jednostavan za korištenje, osjećaj upravljanja također izvrstan i također lijepo odmjeren. Dovoljno je težak za stabilnost na otvorenom putu i dovoljno lagan za gradsko manevrisanje. Ako planirate da nabavite komercijalno vozilo za posao koje planirate da sami vozite, onda bi K2500 trebao biti na vašem popisu. Od neke standardne opreme, tu su servo volan, električni podizači prednjih stakala, klima uređaj, unutrašnje osvjetljenje i dosta korisnog prostora za odlaganje sitnica. On se registruje na 3 osobe koje mogu da se prevoze kao putnici. Svestranost je vodilja kada se planira nabavka teretnog vozila. Željet ćete rješenje koje može učiniti pomalo od svega na dobro uravnotežen način. K2500 je spreman da odgovori na taj poziv jer se može dobiti u više varijanti koje se mogu prilagoditi vašim poslovnim potrebama. Akcijska cijena koju smo pripremili za model K2500 iznosi 19.000 eura plus PDV. Garancija na ovaj auto je 3 godine ili 100.000 pređenih kilometara. Ono što K2500 čini izvrsnim je njegova jednostavnost korištenja, ali i upravljive dimenzije kako biste zadovoljili svoje poslovne potrebe. Povrh toga također dolazi sa snažnim dizelskim motorom koji je jednostavan za korištenje i ekonomičan. Može se voziti sa B kategorijom i dostupan je u bijeloj boji.